Niko se ne iznenađuje količinom emisije štetnih materija u atmosferi, ali ne znaju svi do čega vode. Efekat staklene bašte jedan je od globalnih problema čovečanstva koji izaziva klimatske promene, topljenje glečera, povećanje nivoa vode u okeanima i velikih poplava. Pitamo se šta da radimo sa tim? Sunčevi zraci dostižući zemlju apsorbuju tlo, biljke i voda. Zagrevanje površina zemlje daje energiju atmosferi. Zbog velikog zagađenja u atmosferi, termalno zračenje se ne apsorbuje, već raspršuje i akumulira u obliku ugljen dioksida, ugljen vodonika itd. Izaziva takozvani efekat staklene bašte, a rezultat je globalno zagrevanje. Kao posljedica toga, zona šumskih plantaža kretaće se oko 100 do 200 km i u budućnosti možemo očekivati skoro potpuno uništavanje šuma. Nivo mora od 0,2 metara dovešće do poplave velikih reka. Globalno zagrevanje zauzvrat dovešće do najbližeg topljenja glečera i povećanja temperature na polovima. Početkom 20. veka ugljen dioksid u atmosferi je sadržavao 0,03%, ali u ovom trenutku ta brojka je porasla na 0,034%. Tako se pretpostavlja da trend ka upotrebi fosilnih goriva neminovno dovodi do globalnih klimatskih promjena. U narednih 50 godina, uz tako visoke stope korištenja uglja i nafte, predviđa se porast prosječne godišnje temperature na planeti. Da bi se izbjegla globalna katastrofa, potrebno je smanjiti emisiju ugljenika na 2 milijarde tona godišnje. Izbjegavanje efekta staklene bašte omogućit će očuvanje prirode i osigurati ugodan boravak čovečanstva. Ako imate ideju ili akcioni plan za obavljanje efektom staklene bašte i kako zaštititi našu planetu od ove pretnje, ostavite svoje predloge u komentarima. Pretplatite se na naš kanal, kliknite na zvono i budite svesni kako da spasite našu planetu od ekološke tragedije, jer sve zavisi od vas.